Hello, mic check ole. He video hi chuan in news ngai nom deuh mai kan react dona news hot tak mai Mizoram Commercial Vehicle Union te tunkar ni lai ni Wednesday atang hianin an nuar don an ron tiani Mizoram Commercial Vehicle Union te hi an ron tong chuak an ron ding chuak ani ngati nge ni lai ni atang kher Monday oma Tuesday oma ngati nge Monday train nor tran lo ngati nge Tuesday atang in nor tran lo ngati nge Wednesday kher ngati nge ni lai ni kher khami te pokha kan riek phei tu ranga ila heng ba ka hian in news dang te pok kan riek anga mi puiten hetianga Mizoram Commercial Vehicle Union an nuar tur hi engtin nge an lo donson ti te pok ha kan riek ang nangma ni alo en tu te po hianin ron like in ron comment ula in ngai dan te po tang takin ron soi ula in thasung lawin le October ni som pakwa sang hi som ni pali in rin ni ya khanin Mizoram Commercial Vehicle Union te chuan in press release an ron siam ani General Headquarters Executive Meeting chuanin Mizoram mi pui zong zong te tan kan ding reng don ani ti kan in shetir le ani anti ani Mizoram a oil man asana wanga mi puiten an tor na tur pumpel theina atana Mizoram sarkara oil man kinhiam tura lo dil to chu cabinet meeting in rem ati lo awangin October ni som pali sang hi som ni paliya lung oil lo na lantir kan tum chung changa NGO Coordination Committee tenen in kom na kan nei ani anti ani important ni se Mizoram Commercial Vehicle Union te hianin nora antuma chumi awa rekod po chuanin he video hi like ka channel hi subscribe tla ani ti dei ole point pakhat da ama sabera chuanin Mizoram Commercial Vehicle Union in oilman chenga vevea tinhiam tura kan lo dil na chu NGO Coordination Committee te chuan oilman cheng thum vevea tinhiam tura an dil thule September ni khat sang hi som ni palia changa oilman to tur ti na order suit le na revoke order a chua tur thu kan chief minister za om takin an hne na soi chu pom ve turin min nge na Mizoram Commercial Vehicles Union te chuan kan ram nu le pa ni tling ti deuh khera NGO Coordination Committee te min ngen na chu za om kan ti in kan pom ta ani ati ani hi point pakhat na ani tuna apan hi na dated October ni som pakhat sang hi som ni palia October ni som pakhat sang hi som ni palia khanin chief minister za om tak chu mule ani heta po hian oilman sanga revoke order ati chua to thu le October ni som paruk sang ni som ni palia cabinet meeting a ko thu le oilman po anti tlem nge a be sei thu min rila chumi awang chuan lung oilo na kan lan tir tur chu thula cabinet meeting ni reilo te a om do na wangin chu tal chu min hak ram ula ati chu za takin kan pomta ani ama pokhan nia noran lo tum to ma se chief minister an mu zo khanin chief minister atangin tlema thu positive de ulek an don ve awangin an thulta kha ania ti chuanin cabinet meeting an nei ta ni Hempo ni se kami kan soima khanin point number 3 hi kan soi leang October ni som sang ni som ni pali nia NGO Coordination Committee tenen joint meeting kan nei ni khan chairman NGO Coordination Committee te chuanin October ni riat sang ni som ni pali Tuesday nia kan chief minister za om takin petrol cheng thum le diesel cheng thuma titlom tura ngai tuale angai thu le cabinet thu rel ani awangin cabinet meeting bokin angai tua le angai thu le cabinet meeting ako thuai ani tur thu te chumi chung chuan kept in abeyance a da tur thu alo shil pom ve tura min ngen na chu pom ani anti bok ani heya poim khop mai Mizoram Commercial Vehicles Union te hian in NGO Coordination Committee thu chua hi le an thu te hi an za thiama an ngai poimo ti kha an ron soinon molmol mai ni ti chuanin point palina Mizoram puma konga chiat awangin khotam taka Mexicap service po atlan theilo nuala ele barni tin mamo phurtu truck te po konglaya an tluin a che mani Mizoram PWD kong chanbik te chu Mizoram sarkarin an siam that thuai kan phuta company sangsangin an siama te po siam thathuai tura kan ngen na chuan omzia anei to lo bok ani anti ani nya kumin hi chu kong chia hi kumdang ai hianin azuale mo ti theitur hi ne kumin phe hi chu ro tu tla hnem ema ro sur vaka sur charchara chuanin thlasika ron ni le deu thuta mak khop mai kumin khom dan hi chu ale a point pangana October ni som pakwa sang ni som ni pali Saturday ya Mizoram Commercial Vehicles Union meeting anei chuan chief minister za om takin athupunga NGO Coordination Committee le Mizoram Commercial Vehicles Union te min tiam to
oil man tin hiam tura min lo hril chu cabinet meeting in angaya kal tang le ti hiam lo an rel ta ka wangin Mizoram Commercial Vehicles Union chuan zoram puma commercial vehicle zong chu October ni somni pathum Wednesday zing da ruk atanga tiam chin omlova din ni se ti na rel ta ani hei taka hi ngatinge Wednesday atang kherin ngatinge tu Monday le Tuesday hei karin na chan chu an thu cho hun hi Saturday ani ta tro kan nuar don Wednesday zing da ruk atangin an tita chuwan chuanin sarkar hi Monday le Tuesday an thu rel ngai tu that na hunatan an pe ni mai thei ani chuwang chu ni thei ani lo pon ka zel din mai mai hi chu thu di kan ni po kharing cho lo ka ngai to na lo mai mai Monday le Tuesday hian an han ta na nga khamik lo norpal kha lo ngai tang se kar to pasalei na turte chu kan tuak manang chu te anti po ni thei kha chu ke ma zel din na mai mai ania ani tak takem chu ka hre chuang ani po kharing chi alawa karin dan jok taka chuanin Monday le Wednesday kha chuanin sarkar te hianin meeting an nei that le theina hunatan hunan siam sak ve te po a ang katia ti chuanin parukna chuanin zoram mi puiten kan ta na lungoi lo na lan tir tur kan ni ti ria min lo thlop theu turin kan ngenin kan som cheu ani anti ani hi mi puiten kan thlop do nem enge in ngai dan hetianga Mizoram Commercial Vehicles Union tena nor antum chungchangi hey zone ta po hianin hetiang hianin news an ro posa mase mi pakhat comment hianin hetiang hian aron ziaka ding veksela ni mailom sarkar hian heng ho license ti top vekse chuan taxi mobile service du te tan license deal na hun hong se pe chuak le se khang ho kha service sela kanuare ti ho hi chuan service to lo mai sela ni mai ato na hi asang uchuak po ni lo tax atanga lu te mi puitan ram mason nan mantur ani ti ninana na mani masia lutuk income tax pek kan mamo ani hi to ko do ril ru kan ken san thei tlat lo kan sum lak lu zong atanga 30% tax pe papila eng pol emo chuan sarkar du dan na khalkwal tum te hi an bo mak ve ma na sarkar in price control lo na ram changkang om theilo ZPM hi an thua hian hoi takin dingam ro se ramta na thatur nia an theta chuan rowan rel to chuan tu ma poisak nei su se puhola kha angai om phian NGO le pol neu kha lau ve vak lo aron tia hi zone ti dan posa ni hetiang news chi hi zalen apo hian an ron posa zalen apo hian tinge comment kan enang fa te thil ngen nu le pa te nan pe vek kherlo ti te traffic thol huai don te an tia traffic jam om don lo we hui te an tia du le ding vek se anu mani mai lom te an tia permit cancel sakro se poisa du lom lutuk mai an tia in tlan lo chung khan oil man san na kha in tlan chuak vek man om sia kan pangchang ma ani guys te an tia ti zon in pakhat phe hi chuanin an na tho ang thok du thalai an ni ai hoi hom le thiam an tam rap sang male permit reshuffle hun chia choi tlem chia choi tlem nam ding chuak anom ngai leu ten ron tia motor dang te kha lo dan an tum tange permit cancel sak ngam se thatura nia te an tia oil man tin hiam tura alo tiam ka shalo ke chuan kalo ngai to ang ati chawa chief minister khan nuaro se sarkar hian permit thar issue se keini pon sumone te chu kan chak lu tu kolom sarkar red ang khapin an tia train kha chuan in ding ro se traffic toll tinga ni mai private car two wheeler nei na nei si lo thalai ta tan service hun chia lockdown lutuk social media chak to man thei ka ni e adu tan nga ti khan han post kula sumlak lo na thata ka ni mai ti khania kan omna chuan petrol hi cheng za som liter khata ania diesel hi cheng som corporate ani Mizoram hi kangai thin ten ron lati chau mai ni khatiang khania mi pui comment hi bo enge nangmani po khanin ngai dan ron comment te u YouTube lama hian he Instagram lama hi chonin hetianga nor an lo tum vele ringo thian support vak lawani mela support tu chon om thawanga amai ro chu mi puite hianin du dana sarkar khal du dana sarkar lo ti kwal tum union emo association hi kan ngai thei tawak lo emo ti tu hi ni deu ta in ka sia ti chuan ke mana ka reaction chu sarkarin oil man ti sanga ses tam takalak bela hei hi opposition te chuanin ZPM kai shoi sarkar beinanan manga a om katingoi ngoi ani opposition te chuanin kami opportunity kan ron grepa an ron be ve ni maya mase he thil hi chu sarkar hi a huai sen kativeya achan chu
he thila hi chuanin tlak khuam tak tak hianin an ron bei ve ka tia nakina election lo om le alo om le huna po he thil taka hi opposition ten be nan an bang dona tin he thila wang hen mi tam tak lung an ti oi don lo bokani khang song song khan election le chuanin an vote du lo pha theya khami shereng chung khan hetiang hianin ZPM hianin man ron la thowa cabinet meeting a ati la kan lo rel to ang khanin kan kal tlang pui turani anti hi mi tam tak chuanin huai sen an ti vele thawani hetianga association le union ten an norawanga tol lowa an din na ngai an ding reng hi mi then kha chuan huai sen an ti vele thawani khatiang han tha ti pol anoma thalo ti pol anom boka ke chuanin ka reaction a chuanin an huai sen ka tia hetianga an ding tlang ngam mani don chuanin an ding tlang ngam lo se ka tia chuan thil pakhat ka soile du chu an huai sen hi kan ti quit thei don ani chuan heta text an lak zong hi amman na tur dik taka an mangem ti kha poimo don ani heti hian petrol man an ti sanga amman na tur dik taka an mangzuya kong tha te kan nei pha don ani chuanin thalom te ha kan lo tho ve ni me ami puite pon kha Mizoram in kong tha kan nei theinan heavy contribution kan lo pe ve ani kan ti ve theina tur kha ni me ami puite tan po khan hi ZPM kai shoi Mizoram sarkar hianin amman na tur dik taka amman don chuanin atha ma se an party mi le sa te vul nan te le an mani indu sak nan te an lo mang do ni chuanin kha apoi don lutuk Mizoram mi puite tan apoi do na an mani party po hian an tlak chet pang he thil hi chu amman na tur ni lawan lo man chuan kha keima reaction ani ti chuan thati polan oma thati lo polan oma hoi sen ro chu an hoi sen viau ri ni in alang khami kha tu tumaka react thei bik chu ani hemi oil man ti sang chung cha le Mizoram Commercial Vehicle Union ten nor chung cha a hian lelama chuanin mi than kha chuanin Mizoram Commercial Vehicle Union te po hi an thirna atanga han thlir pui chuanin a om ve thawe achan chu an mani berber hi ania tur te pon ti mai theya kha chunia digna chen po om mai theya ni mase sarkar hian hetiang hianin thutluk na asiama entin tak in play chuak zelang mo nilai ni lo thleng se sarkar hi atol don nge Mizoram Commercial Vehicle Union te hianin nor antran don kan lo thlirang apui don tunkara thil lo thleng tur hei chu ngai venta kan he thil hi chu mo pui don khop mai achan chu Mizoram pumang hong don mi pui tam tak Commercial Vehicle Union te an nor kha chuanin mi pui tam tak te pon an napan nal konga te khanin harsan na te pon lo tok pal thei khang te po khanin sarkar mai chu o te pon ti thei tin Mizoram Commercial Vehicle Union khanin khatiang khashereng khan hetiang hianin sarkar nor nan te po an lo mang te po ni thei kha chu thil om palvet te po ani thei ti kha kan ron ria kan ni chu mo ole ka ti zong kha tu truma kan riak thei chu ni se news dang kha chu a than pai nakina kan riak le mai do ne video hi a thuilo tu khi chuanin then ka thian boring kan lo ti thin siamo ole kha ti zong kha ni se video le ga mule theu do ne em po ni se an nuar lo mo zu le muam zu le drugs te lo hian ring non hil him takin man theya khovel po du to kin a chen thei ti kha kan senon fo do ni o